Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Pasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibalwan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Ayan. Pampanga, Pampanga, nakataong po nga kuswelo keti Pampanga, uling atin tamong pamit alamitan king amanong si Swan, maya paugto kabalen, makyabe na kay king katamong kwentuhan, ikami po nga ning kanakong partner, kaba pong magobra kami Kenny, makipagkwento manatad mi aliw ang impormasyon, ampong makisaya kaya kayo, ikayo po kanya nanong gagawan nyo. Mamangan, magpainawa, o mambiya kayo mo po kaya kami, i-share you po at mag-shout out kayo. Kakuya dapat linyete. Namong gagawan nyo kanya. Mamang kayo. Painawa kayo. E kung magaganakan, tabayanan da kayo. Akabang nanuman ng gagawan nyo kaya katang programa. Live na live tamo po. Kempong CLTV 36 free-to-air channel. Kempong kaya katamong official Facebook page sa CLTV 36 official. Makanyan mo naman po kaya katamong YouTube channel CLTV 36 official. Emi po sabing Jenalu impong kulening kaya kaming susulod ngening Aldo ngayti. Siyempre, piling ko mo ngeni, medyo poging bagya, masanting bagya keng kulay ngayon. May paintago naman, makamaluto niya naman. Yes. Other shade of color ya po. Kana kong partner ay Jenalu Lumbang. Perungaw. Wow, at ano nga pansinan niyo po kabalen, nga makanya ning sulod ng Jody Burr, aparte kita nga talagang sasanting ang lakwas ako, yatamo, matatalan niyang script. Ay, wow. Bakit mo kay... Oy, niyo, alimesab yan. Ini kayo pong manalbe, di nanda kayong question. Bakit mo neng makapolo, makalong sleeves ya, i-Jody, tatalan niyang script? Sige po, lawin tamo nung balo yung rason. Ano po? O sige po, nga manong si Swan. Ang po pong kulturang kapampangan ng kaya katamong gambulan, ang pong pagmasabalan ngayon pong Aldoning Webis, 28 na ning Setyembre. Eko po marineng padala rin kaya kayong pa-shout out, Nung ating ko pong buring i-greet, happy birthday, happy binyag, happy kasal, nano laman po rin. Ilabas sa laking katang programa ang gapotang Mayariya. O sige, bidang ening Aldo. And speaking of the shout out, sino rin kaya katang birthday celebrants, Jenalu? O yan, Irens Revis, happy birthday to you. Talagang Kyrens, ha? Talagang kulay ka brown buwak, ha? Paka-edit na siguro. Ayan, Jody Burr. Happy birthday, Milet Lipana Bidal. Ma'am Milet, makaturize ka yata every meal, ha? Ma'am Milet, ha? Nabing niya ako na kaya ka Jody Burr. Oo, kalupa kayong makaturize. Ay, nak pala mag-rice. Ay, secret tayo. Dapat tayo pa. Nitutugin nga mag-birthday ngayon, Ayan, Sir Rolando Bontogon. Tatang nenitan dati tamo. Wow, ikay BJ. Hello, BJ. At Chuya King States yan, Kaya ni Daddy Rolly. Sana masaya ko po yan ng Aldo ngayon. Kempong celebration ni kaya kayong Aldo. Ni kaya paitan. Sir Rolando, happy birthday po. Ayan, taga kaya kami yan. Kaya kupang arahit Pampanga. Happy birthday, Kong Roman Miranda. Kong Roman, nung anda, manyarakandala, nung ating sobrang Shanghai. Mukaling mampadala Ken CLTV. Dalanan ko, Dalanan Jenalu, bukas, Oh, happy birthday, Romel Rogacion from Jen. Boss Romel, pinanakambanway, ilatahin nga dad mo, bala mo. 17 ka mo, boss. And mag-birthday ka hanggang buri mo, Boss Romel Rogacion. At pa, o yan, birthday ng Christine Joy Antigo Tubig. At nga, kambala rin itang tutuki. Ayan, at saka Kyla May Antigo Tubig. Kambalan, pero Kyla bala mo,
iya makadwang rice ni Christine yang makadwang rice karayang kambalare ni. Nano yung handa. Siyempre, kambal kayo, mas marakaling handa. Double. Double celebration, huling double kayong mag-birthday. O ren, kaya rin na rin yung mag-birthday. O rin naman, nagkakatamong shout-out kareng Manalbe, Choli Palabasan, na Manalbe Cedric. Shout-out po kay Poging Lolo Ray. Yan, King kanakong pinsan, April Jerilyn Lumbang, Manalbeya. Imam Arian Apol Santos Lacson. Shout-out kano kang Sir Edward Ma and Ma'am Camille Joy Marimla Manlapas. Ay, ating nga po mga kasanting na apelido, ating nga Marimla. Wow, kaya talagang kapampangan niyang kapampangan apelido. Pero kendahin ngayon ng kiyakatamong programa, basan tayo po yung kiyakatamong question of the week. In question of the week, tamo po na anong karakter daring kapampangan ng pekaburi mo, bakit mo? Nung ating ko pong komento kanya, no, reaction, i-comment nyo na po kung kikatamo pong Facebook Live at basan tala po rin hanggang mayari yung kikatamong programa po tang Bayo o Alauna. Imagine nyo, Bayo o Alauna talagang pa mo to. Para Yes, kay kayo. yeah. Bayo ka magbalo ko, Jody Burr. O, rin na rin nga katamong balita. Kaya tilabod Kapampangan. Kabalay ni Juana Nening Angeleño ay Ayan Abad Santos ing metong kareng major titles king Mr. Friendship International ne Philippines 2023. Meron pa siyang coronation night anyang September 24 king Systems Plus College Foundation Auditorium. Tubuya pong Angeles na ining 28 anyos ay ayan makatok ng 80 keng barangay Malabanyas. Partiyari ning 6th generation da rin Kapampangan Abad Santoses at konektado yaking dating Chief Justice ay Jose Abad Santos. Ayan, nakakitiyo po rin letrato na. Graduate yaking kursong Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management king Holy Angel University. Miyembro yan naman ng Sinukuan Kapampangan at ning Balayon Museum for the Poor. King kasalungsungan metong yang flight steward ayan king Philippine Airlines. Mumuna ni ring pageant ning MFI bilang Mr. Friendship International Tourism Philippines 2023. Irepresenta niya pong Abad Santos ang Pilipinas king international pageant ang makasadya na i-anunsyo pa mo nung kapila na po. Samantala, ikwana namang Vince Tudtud ning Cebu City ang title ang Mr. Friendship International Philippines 2023. MFIPH Ambassador naman ni Mr. Friendship Laguna, Mark Jason Gerlan. Wow, ati kong familiar yung Gerlan. First runner-up yay Mark Marasigan, iba't king Batangas at second runner-up yay Mr. Friendship Leyte Mark Cristus Marmita. Gerlan, nakakay dating presidente na ng CDC. Wow, dating nano kasi dati ang military kayo, pulis yata, General J. Garland Pero nandin kartang sambit ng Mortan Lagyo at taga Cebuya pero tudja pelido Kay ba't nandin Marimla Noon na kaya ba't ding pelido kasi siyempre yung tudtud baluta mo salita yung amano yung Kapampangan para keng sleeping pero makanyan man o Teo, piniling mo sa leser at ang litrato robo, po tamay MTRC bita mo, na anong pemal toyo ka rin litrato? Diyan, alo, i-screen mo naman din, pota. Ali may excite la kasi balo mo naman ang Kapampangan, papakit daw, alila mo. Sa bagay. Biasa. Talagang, Kasi king Mr. Friendship, metong kanu, interview ko na ita metong tamong meging pambato ken. Ing sinabi na metong kanu kareng lalawan da, aparte kitang biasa la, malago lang magdalang imalan, itang physique da. Itang katawan do. Ita pa nagkakatawan da Kaya beking pamag-rate. Nano yung contest, Mr. Philippines, Mr. Friendship Philippines. So may rapat sa ini keng friendship, keng Angeles. Itang coronation night. Itang friendship night. Sige, taglos may tutuging balita. Bayo po itutugita ang balita. Hello po kang Miss Crisel Pablo and Othello Pablo ning
ken la pong Candaba, Pampanga. Manal bela kanu kaya bereng staff da ken karelang cafe ken Candaba. Uy! Sana all. Sana Baka all may naman. kape. Oy, nina po na, balaos pa mo rin nga ranasan ngayon problema aking classroom. Oy, tangaw sa tapong classroom shortage. At bang midina niyang solusyon ni sa saop ne po yung Kapitolyo, kempa magpatalakad kareng kwarto ane po. Napun po, labilang atlong classrooms sing karelang tinurn over, kempong balening guagua. Lawin tayo po yung report. Manatiling amon para king sektor ng edukasyon ng kakulangan kareng classrooms. Keti king Central Luzon, ating 11,741 na shortage kareng classrooms ngayon 2023, base king datos na ng Department of Education o DepEd. Bang makasawap kanukeng problemang iti, balaw siyang patalakad classrooms in provincial government ng Pampanga kareng miyayaliwang public schools keti probinsya. Ay under ng provincial government sa panunungkulan ng ating Governor Dennis Delta Pineda at syempre si Nanay na mga kasama po namin board members. Although hindi nating responsibilidad ang pagpapatayo ng mga eskwelahan, pero sa school board natin, sisiguraduhin natin na talagang mapapakinabangan to ng mga estudyante. Labilang atlong classrooms dahil tinurn over na ng Kapitolyo kareng atlong eskwela king Guagua ngayon Miyerkules September 27, apen muna ng board member Mylene Pineda Cayabyab. Apat kareng classrooms dahil ang Chuking Natividad High School at lukang San Juan Nepomuceno Elementary School at 6 naman King San Antonio Integrated School. Gusto natin maging komportable ang kanilang pag-aaral kasi kaya natin pinagagawa itong mga eskwelahan kasi gusto natin maging maganda ang resulta ng kanilang pag-aaral, ang kanilang mga grades, ang kanilang future. Maragol naman pasalamat din school heads uling Medina lakan ng pansin din karalang kapag nasan. Ito pong dating building Kenny, inyala pa pong President Ferdinand Marcos. 5 years na pong magagamit, then pepa mika demolition tamo po request king division, uling dilapidated no po, po safe para mag-stay la po rin anak king magklase. Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo sa school, lalong-lalo na po sa ating mga bata. Malaking tulong po ito at wala nang dahilan para hindi nila abutin yung mga pangarap po nila. Pinabilina na numang Guagua Mayor Tonton Torres din kay nakan at sa masandaking karelang pamag-aral. Siguro ini masanting yang ehemplo na imbinyan ni kaya katamong provincial government at syempre bilang kapalit kaning masanting programa at proyektong binyan ng kaya katamong provincial government, ingi palit na sana din kaya katamong kaya nakan itang kasipagan na kay pamag-aral para naman aso pandalarin din kaya karelang pamilya kayari da kay karelang pamag-aral. Kaya be JM De Jesus, ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kaswelo da rin kaya katamo may malin king Guagua, kalala na rin kaya nakanamagaral. Uling ating kayong 13 bayong classroom kaya managamit yo. Siguro ako magsiksikan, karetang eskwelang Medinan, dagdag karagdagan classroom. Yes. Ating pangabalo ko po malyari kayo mag-request ang kaya katamo pong school heads school management, PTA, mag-request kayo po kayong Kapitolyo nung lawe o kailangan nyo po yung dagdag classroom. Ayan po O ini na yung kaya katamong katlong balita, Medina niyang galal, Ingangela City Social Welfare and Development Officer ay Edna Duwaso, antimong metong kareng most outstanding social workers in the Philippines. May katanggapin pong medalya at plaque o plaque of recognition iba't kayong Philippine Association of Social Workers Incorporated Duwaso anyang September 22. Agpang kaya ikit ing tunay asaya, king kayang obra. Binanggit na laring Duwaso reng pamiyabe at pamanyaw dareng staff ng CSWDO at key offices. Ana po, intiwala dareng ang Elenyos amponing Lazatin administration ning makasawb kayo bang akwaing milestone ay ni. Proud naman kanoy ang City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. king achievement ng Duwaso po. Buri na sabihan talaga, talagang marirecognize sila. Deng talapag-obra ng gobyerno, lalo na king Angeles City, talagang gugusal la, kikimot la,
para makapagsilbila karengke katamong memalen, lalo na po rin taga Angeles City. Pasibayo po, congratulations po kang Ma'am Duaso, kayang pong tinggap yung pong galal keng Philippine Association of Social Workers Incorporated. Balo mo, Jody Byrne, nung papansinan mo balita tamo sa outstanding. Kanyan, paneta na naman kayong kain na rin Kapampangan Laganas Tamani ko ang award. Most outstanding yan naman. Inkiya ka tamong maging bisita later. Ay, Kabalen wow. tayo. Inya naman, ay tamang gap, syempre. O, ini pa mo. Emil Hulaw, shout out po kang Boyat, ang po kang Lois, Ning Madapdap, at kang atsing Adeline Grace Simbulan Nemi. Ayan na. Hello, atsing Malago, at keng Pek, masanting nga Jody, manganta na Tidtad Pata. Wow. Tidtad Pata, syempre, sponsored by Ira. Ira. Sama. Ay, Ira. Nang Ira. Ira. Ay, nuko, binasama niya na po. Ira. Ay, Jenna. Ira sama. Itang na po na Shanghai, ang pong lagat pusong mikigata. Wow. Ira sama, na nangin. Jenna, rogo. Ay, ne, Tidtad Pata, atin niya pala kanong bituko. Yan, Kanya yan. mana. Sorry, Jody, masante nga. Owa, itampata, lakome, itambito ka, yang kanang ko. Ne, Adeline Rhea, Simbulan Nemi. Nakalpong salamat kang kaya kang komento. Kayo po batag buriyo kaya pamparanupan, Jody. Basan ko po rin kaya kayo kung nanong comment yung ulam yu. Ako po mama ko, king pamanalbe, king nanong pata. Magbalik kami po, mag-relive yan po. Yung kaya katamong Facebook page na para kay tutukita mo pong pamitalamitam. Ang tabayanan niya po yung kaya katamong relive. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. At magbalik yung pagnanupatanong magtaka kayo at makanyang ko kasi sabi mi, wide shot pa ne, o tela kaya makaramdam din kaya katabong kining production. Pero, siyempre magbalik yung programa tamo, panagkat kaya po yung Street Food Festival. Bukas na po yan keng SM Hypermarket Clark, ne? Kanya pong SM Clark yan. Datang niya po Chef Boy Logro. Wow! Street Food Festival. Datang niya ganang hakit yung Food King Street. Po dating ka rin. Malyari kayong manyali. Kaya ba't balo ko atin la pang games din, pa-premyo. Free admission yan. Free admission, siyempre. At Wow. malyari kayo pang mangan. 50 stalls sa ring Talakad Daking Street Food Festival. Bukas na po yan, September 29, manubat po alas 10:30 ni ngabak hanggang magisan ing sablang iapagdang street foods karyan pong muntaking SM Hypermarket kanin pong SM Clark. Balo ko magumpisa niya nang mambubukas itang karelang 3-day sale ne. So karyan pong mantun, panyalawan kanyan, malyari ko pumunta mo naman po king SM Clark. Jenna, pakilala mo na yung kakatamang bisita. Most siya naman yata yun, Jenna. Correct. Kaya pinandin nga kung sinabi na din Jody Burr, rin kapampangan talaga, tano marwala ko itang claim tamo na takal talagang biyasa. Ampong magaling ka rin kapampangan. Kanya patunayan ta naman ita, kayong programa tamo. Patutuan tamo. Patutuan tamo yan. Kukumbiran tala, baka nita akilala dala, o dapat lang pagmaragul. Sige, pakilala mo na. Go, go, go. Ating Yan, ko kasing punchline eh. Sige. Sige. Kapilang pa mo po na, may awardan niya, hininga. May nuliya pong galal kaya tilabuad ka Pampangan. Panguli na po ning kayang masanting pa maganapin katungkulan. Anti mo pong school paper advisor na po ni Philippine Science High School Central Luzon Campus. Kinilala po yung kaya katamong bisita anti mong most outstanding school paper advisor of the Philippines Central Luzon. Yung galal ay timeni Batanya King DepEd National Secondary School Publication Advisors Association. Welcome po, Sir Harvey Calma, and congratulations. Hello. Maya, pagkapanaman po kayo nga natsing malago. Ay, salamat po. Sir Jody, mutakal pong sala. Makanyan talaga. Masanting. O yan. Siyempre po. Nakamagi Malago na. po. Nung ko largo patanda. Ne? Lagi nang Jenna. Malago. Pero baloy po, laway nyo po rin susulod mi. Ay, Ne? Maluto. Ne? white shot, Ampo pang blue. blue. Kasi masakit sa yung blue kayong kamampangan na, ni blue kayong kamampangan, eh. Wala po. Yung mogi. Sakto naman po magobra kayong Philippine Science High School. Sir Harvey talagang makabansata mo. At naman ning seta mo. Wabi! Ne? Pero, Sir Harvey, danda kang pamikatagon niya ni. I-greet, i-shoutout ding ganang buri mong i-greet. Pero yung pakarakal po tahagisa ng tang oras, kasi po tumabugla, I'll bend the Ken TV Harvey, o timan mo, sinata at makanyang ka. Go ahead, Sir Harvey, sana nakakalimutan. Ayan, shout out po. Umuman ng diliking Philippine Science High School, Central Luzon Campus. Ni po kayabing magobra ka rin. At syempre, yung kana pong bagharing, kaya kami pong dyaryo ko na pong The Central School. At syempre, pong pamilya ko po, kakalaguran ko pong manalbengi ni Maya. Pagkapanapon po, kaya kayo nga.
Wala mo, pwede yan kay sir. Unahan mo na ako. Laganas Pwede mo yan na ako mga unahan. magbalita ini. Wow. Ken TV ang Ponjario. Lawi ako. Mga bilis siyang kain eh. Pag yun ang makisabahin kaya katawag. Wow. Lat-lati. Pwede yan ka rin kain ni kareta Sir. magtindang truck eh. Subik. Sa pag hindi naman 100,000 naman. Sabi po kasi mabilis. Mag-isang Tsaka baka nitang kay, makarakal mo. Opo. Sir Harvey, kumustanda ka? Kumusta king Philippine Science High School keng Clark? No, karin yung eskwela ngayon, di ba? Kantang pabalo tayo ka rin kaya katama, may malin po tayo interesado lang mag-enroll ka rin. Ang Philippine Science High School po, metong ya, per region po ating Pisay, agusan tamo po. Ngayon po, kasalusungan po na mantong kami pong tutoking mag-aral para mayaos batch 2030. Ilan po rin tutoking mag-grade 7 po next school year. Ini po, akit siya po kini pong Lily Hill, Clark River Zone, Pampanga. Nanong waring pamyaliwanan ni nga Pisay, karang aliwata mo po nga. Science High School. Wow. Sige. Okay po, muna po dili, ini pong Pisay, at siya po, under ya po king DOST, Department of Okay. Science and Technology. At kay bat po kanita, in curriculum mi po, aliwaya po king DepEd. At pagkaibat po kanita, preparasyon niya po ini, bali retang advance sila po kanita. At the same time din pong scholar tamo, alala pong babayaran. Wala king tuition, atin la pong free loan of books, atin la rin pong reta po talagang makailangan, free uniform, at din pong allowance po kung pamangan, ang po pong kai. Nung ala kang pamasahe, di na rin po. At ang masatiba po kini, nung malawod ka, Ulyan. free dorm. Ba? At yan pong dorm kanita. Ito palang makanyan. Saguli. Ot ngeni pa mo yan ruguot anyang bandang 19 ay may nata ako ruguot. Pero mas inene medyo makurious ko mo. Pero ini balo ko metong nya mo kanita ini itang Philippine Science High School king Quezon City metong nya mo main campus ita. So nga ni miragdaga nala. Ring ding Pisay kete kay Pilipinas. 16 campuses tamo po ngayon, makatapang ating tamo ngayon. At the same time, pumantong tamo po palagi every year na sopan na pag-aaral. At mamiya pong, of course, puro libre, karing anak na reta pong alang pang tuition. Pero deserving, ne? Yes po. Kasi Deserving sinabi ng sir, mantun. Pero balo kay nga kapag Science High School yung makanyan, mantun ka, karetang deserving. Uli natin na pang pagdala ng test. Ang pang limited lang mo yata, karetang pwedeng tanggap. Wow. Makanan dapat ng pagdala ng Bali po kanyan, pwede lang pong munta kitang kaya katamong Facebook account, Philippine Science High School Central Luzon Campus, o kaya naman po, pwede lang pong munta king website, tamo Philippine Science High School System, at karinda po akit ngan kung nano pong pamangailangan natin, tamo pong awsan National Competitive Examination po ne. Kaya ba't po kanita, bali mag-exam la po, kay ba't po kanita, kirakalan po, December po, lumuwala po kanta rin yung resulta. Kaya awsan dala po, ding egan-agan ng may pasar nung magkaila po, nung tuloy la po king Pisay. Taglos la na. Or kung nano po inkarelang pili, minsan po kasi nung ila mo may pasar main campus, at pinili ding okay. Central Luzon, malyari la po ka rin. Ayun kaya ka rin sir, kasi DOST, naman DepEd, balango kung nga nyo ba, laban nung nanong buridang kurso, kasi po taburiyo related keng science and mathematics yung kailangan nyo. Kailangan graduate ba? na pala, naman. Kaya na, bisaya maging scientist, bisaya maging astronaut, makanta. Bali po ing mangyari po, ang grade 6 po kanita katesda po kanita, kayari da po king Philippine Science High School ang grade 12, ing kunan da pong kurso at yung po king STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics po. Kanita po kanita, malyari la po kanitang usan na king college po, malyari la pong mag-aral, kaya tanong ka lang pasar. Na, at the same time, pwede la rin po kanitang kumang scholarship under po rin po king DOST. Makatayan. Something na pala na yung programa kayan, siguro i-prepare ko ni Harper Arabella bang mag-aaral na keng Pisay, keng... Unin po tayo naman bisang related keng science, keng STEM. Pamilita ba? Ako nang bala kanta, gawang keng Pota, astronaut. bisaya ba na pero pa mga burit journalist? pala, ilaban kay papalang Miss Universe, kaya... Ingasawa na sir, journalist. Ay, kanya namang media, kanya nga GNN, tsaka yung puta kayar, pero pamilitan, men, o karang Basta ilaban kay pang Miss Universe, supportan tayo nung kakailangan kung magpa-heart o magpa-like, karing friend mo. Pero sir, ngayon muntatam kitanda kening ketang panga school advisor mo keng school paper. Kapila ka may gumpisa kening linya nga ini, Sir Harvey?
Nyan po, megin po sa ako po kasi tinuro yung Holy Family Academy for 8 years po. Angeles City. Opo, kim pong kutkut. Okay. High school po ne. Tangkay po kanita ing mangyari, susopan kaya po retang advisor English po kasing school paper kanita ne. Kaya po ita aburian king Jaryo, aburi ko po itang magbalita nga makanyan kaya harapan ko rin po yung makaninin eh. Kaya pala biyasa. Kaya ba't po kanito, 2016 po, lumipat ko po Philippine Science High School po. Okay. Kailangan lang pong Filipino teacher. Kaya ba't po kanito, sakto po, alap mo, kumbaga, mangailangan la rin pong moderator or advisor ng school paper, bahaghari, Filipino po ne. Binyede po kaya katamo ita, hanggang pong ita po, pegaralan tayo, liban tayo po, so gana-gana po, pamanyulat, pamagbalita po, radio broad, TV broad, online desktop, data po. Hanggang po ngayon, kanita, gagawan tayo po. Ako may kasakat kita transition from Holy Family to Pisay. Oh, Uling, tas English sabi nun tayo din pa. English, kaya ba't Filipino yung bahaghari? Kayo may kasakat kitang adjustment. Ali naman po uling pong ingayari tapo kasi Filipino major tapo ko yung Filipino. alam mo na, So ne. mas palalang tayo po yung kaya katamong pamagbalita po, gamit po yung kaya katamong pambansang ika Filipino po. Opo. Makanano naman, sir, ita naman pong belwan nyo karaskeng news writing, journalism, broadcasting, makanyan. Reta po, mag-seminar kayo, o mag-undergo kayong training. Siyempre, ika yung tuturo ka, reta po nga school paper. Opo, bali po yung gagawa na po kanito ng Holy Fam, kung mamaya rin po katang seminar. Nang kaya po nalinipat ako Pisay, yung Pisay po, mamaya rin pong marakal seminar karing advisor. At the same time din po, bilang advisor, ika po, mantong ka rin po, mas lumalaming kay baluan king pong Jor, no? Ya ako po yung gagawan ko, minsan mamayad ko pong dili ko, malumbi ko po YouTube. At the same time po, kaya rakalan, bibigyan na po ng Pisay ka na ako. Libre, padala na ako po kimeto ka lugar. So, At the same support time, tayo, ne? opo, maragol po support yung Philippine Science. Okay. Pero sir, siyempre, kaya ka pa mong school paper, kanya pang school paper mag-umpisa. Baka nano itang gagawan mong training ka rin anak. Siyempre, di nga liwakin, man makayagdan talaga ketang belwan mo, sir, maka nano itang pamanuro mo karela. Yung gagawan ko po munang dili ulang teacher ko po Filipino. Mumuna po, pag po din damkig salita yung anak. So sabi ko, magandang umaga Pilipinas. Yan, magkatayo po ne. So, ay, po, tamalyari yung TV broad ni, o radio broad ne. Tangay, po ta po mig-essay no man, gawala po essay Filipino, ikit kayo po yung pamanyulat na ne, maglakawan ko pong note. Puntalan mo ko, king office ko, mikit katapo, tabisa ka makyabing bahaghari. Ita po yung mumuna. Yung kadwa naman po, ating kami pong Ausan Ala Fair. Ibig sabihin po kanita, mamili na pong club. Ngayon po ne, pakilala niya po kanita ne, pakilala mo yung club na ano po yung gagawa ng club, nung bisa ka kahit na kingkang science school, magbalita ka, gamit yung journal, sumulat ka, sports, gana-gana, makanta mo niya po. Hanggang pong tang aboryan dering anak, pakilala niya, metong-metong, hanggang pong ita po, marakal pong makyabe kanita. May kay kumos, Jody Byrne, katang lagyo na itang karelang school paper, bahaghari. Baluta naman wari, ang LGBTQIA++ kay bahagharing kay. Ikay naman po, nano po yung burina sabyaning bahaghari as school paper po kayong Pisay. Actually po, 2016 yung kalog ko po, ini pong ilagyo na talaga, bahaghari ne. Nang kahit kita pong Constitution and Bylaws, makalagay po ka rin kasi iba't ibang kulay, iba't ibang kulay. Ibig sabihin, na sabihin po kanita, gana-ganang kwento. Maluto ya, masaya, malungkot siya, mabalita tangan po. Yes. Makantaya po. So, inawas niya pong bahaghari kasi may nibatan niya po king liwaliwang kule, ning biye, gana-ganang kwento, inspirasyon, maging critical, babalita, tamo po king bahaghari. All articles are in Filipino po. Yes po. Minsan, magalagay tayo rin pong Kapampangan. Lalagay tayo rin po ita. Bilang balita rin po uling, atyo tapo king Region 3. At the same time, atyo po king Pampanga in Philippine Science High School. Ito pala, Jody Burr, kasanting na ning kain na pala ning bahaghari. Makanyan mo naman, sir, buri ko mo naman abalo. Potang rin kayabe, sabi yun, ating kayong bahaghari for print. Itang radio and broadcast yun, nanong lagyo na naman ito, o gagawa kayo naman na kaya? News, ating kayo ring makanita. Bali po niyang pandemic po, may online tamo po ne. So, ingagawan tapo kung online, tapong Facebook page, bahaghari. Ngayon po, dahil makiabitarin ka rin contest, TV broad, radio broad, magbalita tamo po. Timo po napan kanyan, ating kami pong Ausan Mobile Journal. Live ya po may makanit. Try post mo po Facebook. Para po ring anak, hanggang nga lang contest,
tuloy-tuloy mo po yung kanang kebaluan king TV broad radio broad ako mobile jar. O, bahay tamang commercial, i-correct mo ko, Sir Harvin, baka antang susugan kaya mo itang pamangutang ng Genalo. Anyang minunang panahon, karang National Schools Division competition, division level pa, DSPC, RSPC, National. Anyang mumunang panahon, susulat lamang rin competition. Pero, later on, kasi alawa mo naman ng pamagbalita king Jaryo ing malalyari kasi atin mo naman ken TV, atin ken radyo, ngayon ating online. So, milyari, Sir Harvey, nung ako magkamali, in-incorporate na nung andyan piyabe-yabe no kitang mga schools, press conferences, competitions. Tuko, Sir Harvey. Yes po, ating pinakabayo po ngayon itang mobile jar, gamit mo pa yung cellphone, pwede ka magbalita. Mojo, ingkay ka rin. Pero, dakal kaya po pisab yan Jenna, patawaran mo kurugo kasi sisignal no kitang pa kanyan-kanyan. Magbalik ya po ing nanong pata, kaya habi pa mo rin po, Sir Harvey. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. At magbalik ya po yung programang nanu patabalo yun po yung pagkabiliban ko kang Sir Harvey nandin tinuro yung teacher English king Holy Family Academy king Kutkutangal City kadwa linipat sa po king pong Pisay king Central Luzon king pong Clark pero balo yun po as na pong Kalino as na pong Kasalese Manyalitang Kapampangan. Iya po makakalingwan ng kakatamong amanong sison, makapag-Pilipino, makapag-English, pero magaling niya, biyasa ya pamuring magsalita ang kakatamong amanong sison. Jenna, po tati na pa shoutout ken. Wow, Take it away. Yung kakatamong kakaluguran ay tang Roland Kiambao. Malugod mo naman kay amanong siswan, malbe kaya na. Yung kapatad tamong idoni limin ning Lubao Pampanga, Blue, Iro. And speaking of Iro, nandin kaya bahagari na ko bahagari. Question. Nano yaking Kapampangan ing bahagari, Jenna?
Ay, balo kayo. Ano nga? O yan. Inyarin balong Sir Harvey at balong niya, Sir. O, O, ika na ano yun? pinanari. Oh! Chay. Balo ne. Balo, akalimutan ka. Pero balo kayo kasi may itong tamong Kapampangan advocate, iko ang Joel Malyari Pabustan. Itang kaya na ating diwa wala na pinanari. Wow. Okay. O, taglos tayo Oy, ating pag-greetings, Kenny. Sige, Jenny Lynn de Guzman, Malbeya po kakatamo. Balo yun po sa Remalyari ng Itala kasi kayo hindi magpa-shoutout. Uling apin po rin, nagkakatamong laganas ang Malbeya. Mo keti kaya na, keti ka Pampangan nun mabilag yato, anyang metong aldo, ting Malbe Australia, American po paking Middle East. Kaya katama, kipagtalamitam lang, uling maswero lang mga makapanalbeng Kapampangan na programs kaya kaya CLTV. Pero game na, dyan na, pwede na. Agli. Brian Mendoza, Sir Harvey, metong karing pagmaragul yan? ng Pisay, CLC. Ay, naman pala. Siguro, masanting kanyan, ilibre na yung Sir Harvey kaya kanyan. Thank you, anak kanyan, kaya pamagkaya mo. Pero nung makanta man, mo kaya kaling mandadakaya ka rin. Sir Harvey, ngayon mitaglusta mo kitang tinggap mong award. Makanano itang mika kaiba competition kareng school advisors kareng kakatamong Si Bianan da kayo. kareng school papers tamo. Bali po yung mangyari, nung atin po kasing pang-anak, susulat ng Okay. atin pong pang-school paper advisor. Okay. Ngayon po yung division, magsamlaya pong division. So, pwede po yung eskwela makiyabi kitang division. Ngayon po mamiling division. Kung ninyo pong minyambot, ngutaya po kanito, king regional. Up one level. Hanggang regional po, mamili la pong metong. Kaya ba't po kanita, kailangan po ating po kasing, kumbaga, kailangan 6 years ka pa maging campus school paper advisor para makapakyabe ka. Kaya areta pong talks, mag-judge ka, susulat ka naman, magpa-seminar ka, may nyambot la po rin king Jaryuyu, hanggang po kita ating panel interview. Ating pong interview ita, tangkay po, after po interview, mamili la po na top 10. May pong rank 1 kanita, iya po kantay ing munta king national. King national po kanita, ganagan ng may nyambot per region, ma-award na po king national. Itaping awsan tamo kanita, kasabay na po ng National Schools Press Conference. Okay, So, makataping NSPC. mangyari po ngayon, makataping mangyari ngayon. Kasi, karing milabasan po, 2 years po, huling may kapandemya. Okay. So, magbalik ya po ngayon, ngayon po 2023, karing kaya po ikwa, in kekatamong, most outstanding school paper advisor of the Philippines, Region 3, kasi po per region kanita, may award la po king Cagayan de Oro po niyang July po. Okay. Nano kayang pigdalanan nyo ka rin? Bayo kamiras, bayo may coin award dito. Nano pigdalanan mo? May ka, nanlamoret ang criteria or ating ka bang pigdalanan na pagsusulit na naman o test ka rin? Interview? Kasi lalo may Joe Diber, mag-start ka kayong district. So, district pa mo rin. Division. Ay, wag kayong division. O, puta kayo ganta, atin na naman, another niya naman kayong region. Makanano yung proseso kanta, sir? Bali po mo munang deal tapos 6 years ka po dapat ngayon po pati itang kaya kang pamanuro dapat alang kumbaga yung rating mo matas siya. Okay. Kasi akit na po ka rin na may papaborin ng pamanuro hanggang makafocus sa King George. Kaya ba't po antin po susulat ka naman? Makalain ta sir ating kayong documents. Yes, kasabit. Po ating tamo pong awsang bala mag-apply kang obra. Marakalya po ating kapong proof mo pwedeng sinabing advisor ko na proof. Correct. So kay ba't po kanita ating pong commendation. Ating pong kung mag-talk ka, mag-seminar ka, ating ka pong certificate dapat. Na may So, padala mo ang data kanyang Yabi-yabilangan po rito. Tapos po, abayarin po itang karagdagan din po nung gagawa kang research. May paitagon po yung kana akong MA, may yari tamo pong MA Filipino kay Holy Angel, ingga katamo pong research sa gewa about sa Campus Jorn. Ngayon po king dissertation tamo pong Arian about sa po Campus Jorn. Kasi po buritaya pong mas mapalalam. Ngayon po atin pong awsan na winnings bilang bilang coach, bilang ika na mismo. Makiyabi, atin rin po kasing contest para karing school paper. Kumbaga, news writing, school paper advisor category. Alang kaya, alabang karing kategorya itang karing tela na niyong estudyante ating bala mo linog kay journalist. Makita siya pag maragul tamo. Oy, itang magbalita kay CLTV, Jody, dati yang dati keng kayabe, keng bagari. Itang makanita.
uling pong STEM tamo ne, gagawan na po ring anak tamo, para po iya makalik. Atin din po rin, kahit STEM la po, king pong Ateneo kasi, atin la pong balamu, double major la po ne. STEM niya at the same time, writer niya. So, tintari po niya maswelo tamo pong akakit na akakita lang susulat pa rin Filipino or sasabihin tamo king dyaryo, habang edi kakalingwan ng STEM. Kasi pwede yan pong piyabi ito, journalism in science. Pwede yan ito. And speaking of Ateneo, ne, kasi pimiyang eskwela ka rin yan. Sir Harvey, nino reng akayagnan mong awardees anyang may pili ka ketang tinggap pong galal? Aking pong national niyan pong king Cagayan de Oro per region niya po, from region 1 po niyan kang mayari po hanggang po kayabe po rin kaya katamong kakalaguran. May pasyempo po, dito pong kayabe ako mamagtok. Okay. Misa kayabe kayo po miktok ba sa region Calabarzon. Ito po may itong ba sa Pangasinan. Kaya po, may po balo kasi yung pepalwal mo po muna region. Kaya akit mo naman kung national. Nga pong ausanda kami po, mag-meeting pa, may pasyempo. Ikit ko lang. Nga maswelo ko po na kakalaguran ko lang na, kaya ka na. Kasi may po pisasabihan. Kasi po, may pambalo na nung resulta, niya pong awarding, ikit mo na, kayo po, po kitang Philippines, kayo po yung nakasama ko sa Kapangasinan, kayo po nakasama ko sa Calabarzon. Dito po, may paintago, may yabe-yabe kami po retang, kakilala ko rin po na mag-advising po din king school paper. In-expect mo ba yun Ining kaya Benga di kayo po actually. Benga di kayo po, uling pong, dati po may kiabetana. 29, before pandemic may kiabeta mo po, kaso second place na po. So, in first mo po, mumukyat tanggap po king national. So, king region po, ikatapos yung kadwa, may lungkot, pero tuloy. Of course, naman po palagi after ng award. Tuloy-tuloy mo po hanggang sabi na po ng division, i-search idoksa, nining mabalaka, subukan tayo ulit. Sibukan ulit, ini po binyan na po niya. Ayan, now yan ni Sir Ro, kakakitay kaya katamong letrato. And sir, siguro, nandun niya pisabyan, makanano yung pamanuro kayong school paper, yung pamakyabe na kitang aking schools advisors, at pat may pidila. O yung the magic question, nanula mo ring premium tinggap mo, Sir Harvey. Pota, ting makibalato kaya ka, nanla rin premium ikwa mo niyang may pili ka. Kim pong, mula po division region ng Popong National, ikuwatan po, medal and trophy. And po pong may po yung Cagayan de Oro pong bala mo, ito po yung pinaka-miniature ng Cagayan de Oro. Wala mo tilang Kaya ba't kayawos na katamo po, may courtesy call po kong division. Pero po waiting tamo po, bali po din po yung courtesy call kang mayor po, Mayor Garbo po kanyan. Balo mo, Jody Bar, yan nga pansinan ko. Kapag yung award at tinggap mo is most outstanding. Istong. Tanggap mong award. Retang most outstanding. Kasi bala mo, ali itang monetary kaya. Alayang monetary value itang receive mo. Unlike nung manyambot kang first place kayong makanya na competition. Competition talaga, itang medyo ating yung award talagang pera at imano announcer. Minsan, di ba pag ma-outstanding kaya larang award mo kayo, itang makanta kasi pera importante itang tatalan mong trophy. Itang pera, gastos may. Mag-isa niya, itang trophy, may manangat po. Pero aliwa pa rin, itong ating kang ikuwang premium kay, siyempre. Bisaya talaga. Malay mo, ating niyang courtesy call kang Mayor Garbo. Mayor Garbo. Wala Hanggang panjalibi niya kung Ali. Under yan po yung mabala. Itan Saka doon po libre kanita. Jurisdiction na ning Pisay, King Lily Hill Clark, mabalakat niya. Very generous mayor ako Mabalacat City. Mayor Chris Garbo, MCG. Ini po yung Harvey, puntala na ko po. Kanyan. Sir Harvey, na ano pong buri yung iapse advice? Kareng, mumuna siguro kareng anak pa. Kadwa kareng school advisors na siguro magkakasakit, may kaka-challenges, karen ang gagawa. Nano po yung buri yung message ya karen? Mumuna po ka rin anak, nung guritang sumulat, mo papagal sumulat. Palaging manyambot,
masambot, manyambot, pero lagi tapong tandanan, bonus siya palaging pamanyambot. Imo mo ng diling isipan tamo, may kapamiyeta mong balita, may kasulat tamo na makakuha inspirasyon. Na nino man ang makabasa, kaya ng dyaryo, o kung sinulat mo, manikawaya pong inspirasyon, o kaya gumana yung kayang critical thinking, ne? Para naman po ka ring advisor na mamagkasakit, balot taman po, ne? Minsan gagastos sa sarili tamo, ne? Muna pong daily, pagliban tayo po yung school paper advisor, luguran tayo. Kasi kinitala, akakit, halimbawa po, nga ba tamo ngayon po, ne? Nakita mo po malyaring lungog. Nering anak tamo, turuta lang maging, magbalitang fake news. Ikatamo po maging, maaring maging way po, ne? Dalan para ila magbalitang fake news. Kadua, pwede tamo po maging inspirasyon. Okay? Nung pumamagkasakit tamo, ating pong free palagi ka rin YouTube. May dita pong manalbe. At the same time po, metong po ka rin kaya katamo pong, kumbaga, it's payback time pong inili. Imbibeta po minsan, mamita pong libreng. May libreng talk, mamita mo po, ibiya ko lang po kaya kayo, kumbaga, nung pag may invite mo po at nagkasakit na po talagang eskwela, pwede tapong mamiyeng libreng talk o seminar o workshop ka ring anak kasi burita mo po, mo po rin biya sa ring anak, pati po ring advisor. So, at least po, pangarap tamo po na datang ingaldo, gala-galang eskwela, kahit magprint-dyaryo, makagawa lang pong dyaryo, pwedeng ilagay online, malyaring ilagay online. Yan. Kaswelo ko naman daramdaman. Maswelo ka talaga, Jody Burr. Lakwas na nung rin kaya katamong kabalin. Mag-comment lang. John Eric Vergara Irinco, congratulations, sir. Sabi na. At saka po, Adrian Pabalan Miranda, congrats, Harvey. Yan na po na rin kaya katamong talapanalbe. Siguro magkaswelo lang naman. At mas matulala para kay kaya katamong polisi. Anyang minunang panahon, Jenna, balo mo. Anyang sabihin, ako sasawang susulat. Uruguan niyang akong mag-aral, i-check do rugureng notebook mo. Potang mag-lecture, papag-rugun sa pakan may ruguing notebook, karatas sunod na ng teacher, ne? Kanyang mag-lecture, siguro ngayon lamang makanyat, ne? Sir Haluana kasi panahon ngayon. Pero dakala salamat po kayong oras yung dinaki kay kami. Sana maging inspirasyon kayo naman po karang kay katamong kabalen na i-aspire de po yung tinggap yung galalayan and makasapla ka rin anak ang papakaring school advisors, Muketi, Pampanga, Nonekeng, buong bansa. Yes, at congratulations po Sir Harvey Calma, nga na pong Rochelle Lim, at kay nitaan po akakit na kapamilatan na po rin kaya katamong school paper advisors na kanita tamo are realized na ano pala yung burita mo kayong depota burita yung luban yung linya na ning broadcasting or journalism makanyan po ne sana po magsilbila po effective guide kaya katamo ang siyempre advisor makanya rin kalupa na pong sir sana po dakal na pa po rin kalupa yun na outstanding talaga at tsukem puso ing karelang gagawan kaya katamo pong magbalik magkatatang pa and of course gambulan taya ing amanong siswan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga,
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming. At magbalik po yung nanupata pero bayo tayo po itagdos ng kikatang programa. Makirami niya po yung buong CLTV 36 king pamilya na pong likuan na Sir Jose Boy Bituin. Ila po yung atsuking gulot na po ng Betis Crafts. Ito pong internationally renowned world-class furniture sa gawa po king bali na po king guagwa king pong Betis. Makirami kami po kari Ma'am Mirna, kari Miss Liza. Ang po yung siyempre malwat nila pong ka-partners, din pong Betis Crafts. Kaya biyo kaya pong makirami kaya po, imbong Kapampangan, makirami po king pamilyang Bituin, kaya pong pangaangin niya ang na pong biyeng Sir Jose Boy Bituin. And now, nanupawaring gawan tamo, kabilising oras. Nina, in kaya katamong question of the week, maninaya na lapuret ang may kibat, in kaya katamong kutang, o yan, basan mo na Jody Bar, in kutang tamong yan, yung paramingong IT. The question is, nanong karakter dari Kapampangan ng pekaburi mo? Bakit mo? Ing sabi na pong Doris Panlilio Rivera, mayabang la, diyang balo mong alang-alan na papalto lang atin diyang kumalang patubuan. Pero balo mo Lemo Jenna, nanong karakter daring Kapampangan ng pekaburi mo? Ito kakakit bala mo negative connotation niya, pero buriding karakter daring Kapampangan na yan. Tutuki! O yan nga ng Bangit Baredo Michael. O baliktaran Michael Baredo Bangit, manyaman magluto. Aywan naman, totong gagelingan naning Kapampangan ning biyasang magluto. Itong biyasang magluto, ituro tayong magluto. O ita, dakal pong salamat ka rin kaya kayong komento. O trugo pa ng panahon na mo, magluto pa mura ning kaya. Magpagana kaya na, kailangan tanang maugto, kaya rin kaya katang programa, inya magkantata na pa mo. O ini sabayan tayo, inkantang ngay ni. Magkanta taong Kapampangan, dakal na po rin kantang Kapampangan kay YouTube na mamiyayaliwang baluat, pati kayong Spotify yata, balo ko atin, nalanan tape ngayon, minun ng panahon, pan-tape, karing magbasultong po magpulosa, magkanta tapong Kapampangan. Yan, at baitan po mayari gambulan, tayo pa yung kiyaktamong amanong si Swan, dagdagan tala ring amano, kaya kayong gagamitan. Yung kiyakatamong Kapampangan, word of the day? Dakal tamo word of the day ngayon, nanditang pinanari. Rainbow, itang iro, the color blue, ngayon Makanano yung palunay. Wow. Beach sunflower. Ya, pindaratang balang-malating nga sunflower. Wow. Ela sunflower talaga rin, latila-tila, kawangis dala. So, kaila mo, sunflower.
kanta. Wala tila eh. Yung Maragula. Sunflower. O yan, Jody Bar, may ari na po yung netong oras sa pamit-alamitam tamong ngayon nga daw ng Webis. Nano pata, abayan nyo kaya pong pasibayo bukas. Kaya kikatamang programa. Ako po ay Jody Dizon Mercado. Maranop na po. Ako po yung kaya kayong atsing malagusyan na lumbang parungaw. Ikami po yung kaya kayong talasuyong ating pusong makabalen. O, diba? Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko ng kanyaman ni papasyal Pampanga. Ang luto dang tatatak king palasa, ring tilapia at buro king kanda.